ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. مولد النبي صلى الله عليه وسلم firti ko jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. Nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko e nduɗo lewru o jibina, ko e oɗo jamma o jibina. Allah waɗi kadi hikka ko e jamma altine o jibina. Mawludu o ene hawri hikka e jofde altine. Eɗen mbawi wiide ko oɗo jamma nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam feeñno e aduna. Eɗen jafno noon e ɗemgal men rewde wonde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam koye oɗo jamma o jibina, sabu en potani haalirde noon e oɗo jamma o feeñno e aduna kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. Joni noon ko ɗum firti mawlidin nabiyyi sallllahu alayhi wa sallam. Ndeke noon so tawi woni an e hoorema a jibinanama ɓiɗɗo, a dañi belamma, bande en fo dañi weltare, mo kalanɗa fo welto duwo. So ñalowma o arti ƴeewa jawdi kirsa, hoɓɓe ngara yimɓe belto, i an tan an e ɓiye a wawi weltorade noon, bande en mbawi weltorade noon taw ko saabu dañjima ɓiɗɗo. Kisa noon saabu feeñde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa kala ko daña ko saabu mum dañira, kala ko woodi ko saabu mum woodiri. Ko ɗum firti tawde ko hande o feeñno e aduna, ndeke eɗen belto ha hande eɗen kesɗitina wonde ko hande nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam feeñno e aduna. Eɗen jogui nden weltare, eɗen kestiɗina nden weltare. Ko ɗum ɗon woni mawlidin nabiyyi sallllahu alayhi wa sallam. Heddi noon ko golleten e nder jamma he. Poɗɗen gollude e nder jamma he ko rewde Allah no feewi. Dewal Allah ene heewi façon ŋaji. Njuulu nan toon, wirduji nan toon, jangtade Allah ha moƴƴa nani toon, juulde noon ene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. Minen Madina tuwatnaɓe ko ɗum min ɓuri suɓade. En so lewru ndu darima emin ciftina yo yimɓeɓe ɓuura hebbinde juulde ene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. Eywa hay so tawi darɗe ene ngoodi, silkeji ene ngoodi emin mbaɗa. Hay so ɗo joni sen puɗɗima tan ma deftere nde sare nde silke, kono noon salatul fatih lima ughliqa wonande kattanɗo mo wawa kala suyqa mo o wawi o juulira ɗum ene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo minen min ɓuri suɓade. Mawlidi nabi o sallllahu alayhi wa sallam minen min jibina, min tawi ko ceerno Moussa Niang ene wurtinamo ɗo, minen ko noon min tawiri. Heddi noon e ndiɗo mbaadi no wayi joni ni no yirani, ɗum ɗo fuɗɗi ko 2014, hikka waɗi duuɓi 10. Oɗo mawlidin nabiyyi waɗi mawlidin nabiyyaji 11. Eywa ɗum ɗon ko 2014 fuɗɗi. ɗum no holno fuɗɗori ko minen ɓe mbimami fedde Hizbul Azimati yoga e amen pewji mbi enen mbaɗen feere mbaɗen organisé jehen to mawɓe men ɓe, cakkitinoɗen ɓe, daranoɗen mawlidin nabiyyi o ha sifa o ɓura no sifa adan o ni. Min jeehi min kalani mawɓe ɓe, ɓe nanani min, ɓe jaɓani min, ɓe tawti amen hen. ɗum woni min puɗɗi 2014 ha 2024 no jiruɗum. Mi wawa wiidema ko ngoɗo wuro ɓurata notitade, sabu holɗum ngam wasde wawde tongude notitoɓe ɓe. Kono tan kam gure ɗeɗo pop kamɓe foof eɓe ngara, hay goto a yiyata ɗo wuro ngo neɗɗo mum ala ɗo oɗo jamma. Kanƴe foof teskade noon ko ngo ɓurata arde walla ala, nde tawno en gandidani yimɓe ɓe, en mbawata serlude ɓe. ɗum woni alhaali o. Hizbul Azimati Madinatu Wat ko kamɓe jogui organisation mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗo e wuro he. Kono noon darde nde e golle ɗe e ko watte hen ko ɗum ko wuro ngo fof
haa e gure séraaji gonɗe ɗo ɗe fof haa e ɗanniyankoɓe caggal leydi fofof ene mbaɗa heen. Kono noon yimɓe so ndenndi huunde la budda wooda heeɗɓe heen. ɗum woni fedde hisbul azimati ko kamɓe keedi heen hono no jiiruɗon ni wondude noon e wonɓe caggal maɓɓe ɓe ko ardi fof taw hono ceerno Mouhamadou Ali e miñiraaɓe mum, ko noonne kadi e mawni ko ceerno Ousmane Bari, haa e wuro ngoo fof mawɓe wuro ngoo, haa e rewɓe wuro ngoo, haa e sukaaɓe wuro ngoo, rewɓe e worɓe e gure takkiiɗo ɗo ɗe pop, kamɓe fof doole maɓɓe e darnde maɓɓe e jawdi maɓɓe ene heen. Nde tawnoo ko nootitto ko to baŋnge yimooɓe ɓe e waɗooɓe heen siira e jogiiɓe heen konnguɗi ɓe tigi rigi, ɓeen ko fuɗɗodaaɓe gila nde fuɗɗeteende. ɗum waɗi emin paamondiri toon no feewi, emin jogii programme amen, emin jogii liste amen nde hiirde nde fuɗɗoto no foti yimetee siira naata, no foti yimetee haala ngokka naata walla mista qur'ana naata. ɗum ɗon emin juɓɓini ɗum, no foti missaaji ngoni heen fof emin juɓɓini ɗum. Eywa, haala ka noon ko rokketee konngol ɗum eɗen mbaawi wiide wonaa rokketeeɓe, ko kamɓe njeyi. Sabu holɗum ceerno Mouhamadou Ali so arii hade udditeede ko kanko haalata, ko kanko jeyi konngol, o wonaa dokketeeɗo. Eywa, so tawii ene uddoyee walla haa wadifa joofoyii subaka nde tawnoo ko ɗo yimɓe ngonata, ko kanko haalata, kanko jeyi konngol haa jooni. ɗum waɗi mo o rokki konngol e mawɓe hee fof, mo o suɓii e mawɓe ɓe lomtoo mawɓe wuro ngoo fof kadi haala ɗum ko noon sifori. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمام الآفون ساحته سعيا وفوق متون العين الرسوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ساريت من هرم ليلا إلى هرم كما سار البدر في داج من الظلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم.